Hello bro, ka video kebangan upload menta kalong kumnu ba pin repair ya ko tri lain. Ban upload ya video om dai bang upload da man la jam handai nga upload da ka bang apa ya ka comment jong ki briu hapo comment section. Kanu ko comment ka balong majority nga upload ya kata hi video. Teman hakine nga yi ba bun gi ba ong ya nga ba upload ya ke video kumno ban repair ya electric kettle. Ini. Jadi na kata-kataw nga upload no ya video kumno ban repair ya uniu ketli. To nga nyapit menta ka ega problem jong uniu ketli. Te uniu ketli ku klem wanding ai ero am. Baik. Ngalale kumto ban nang ta pade ngan plug hakanega but mo. Atau side ngan plug hakanega but kumto wala dang lale makanak mo to. Eh. Klem wanding ai ero am uniu wala na. Te kene ka problem na gai ka daw kene ka problem ya check ya kene ka problem neng kong ay check ya gai wag no ndo ko tli kunto bat kum bangalaju hikaya pi neng kong nin hap check ya une cable mo une cable ban check ya une cable pin hap law hi kini screw nang ne hi man law screw te barok ki bayanang sudah mo kunto hi ini udah uang nak untuk hi tehang ne bayang ne tadi itu dan way arlai udah wah pedeng udah uar tim mo udah don kam tetang udah na side nane bandang ne udah ubah don kam bantes te bantes ya udah pede kumbang alaju hikaya pi man kapur mo lara pipe jago video juga hinlap ya kan gajing hikaya man la kapur ngala hikaya pi te bantes ya une yun kam man sim yun wayar ngkot untuk say no saynar badang tapade sate une pej une bad une no plok te untuk to mo te mulu malatang baun ya touch haune saynar untuk mulu malah untuk lah ya touch labiang pi labiang untuk badang tapade na pila de te nang to untuk deplok yang udah Islam ya udah Islam ngalade ban hikaya pi haga video ke bala adet mo ada pi kwa macam yang udah pi juga video hapok ke channel channel mo di vlog ya udah gitu nang tas tes pendai gitu lama deh tenang ta nang ne na bang ong ya pi pe une pi une bat une ih pandai hang to bat hang to pe yang pandai mo lada une ubol ume kemud une ukebel udang ba teman tanya pandai no nang ne man ne ih udang me to ubol kemud une ukebel udang ba saisin kamud ba une ukebel udang ba to la biang gato une la biang ni langsung thu ba une ukebel udang ba ya une ingin pendai no kunju mah nah itu manang ta une waya pada bolong untuk pendai yang kunju tenang ta pada ni tep hagan untuk akan jadi hal itu screw ngalau ya unde tang bantes ya une cable mah temen tang alade pandai kumne gen bu no syarut kumto temen ta saka ai pat kabangi de benle long une uketli ngin kelana da kompong to ban ya gini screw light teli gidon ngin weg do ya gini weng no kumto weng kumto ih te wang kumto une ubol ro kuno kumto une saya nak kumto mo une de tanga color mo red saya nak kumto ubol
ya une ngan lek no man bu unto nang kong hin pen mek ya une phi ya une nang kong bi hat mek ya une kunto na pila de ban mek kunto sa tes pa kai ke ba phi de ban tes lao ya une kan phi lao ya une u lại in to lao ya une pe une wayar ubasi ang ne hakoy nang tasa lao ya une mo lao ya une lao to iya lao kunto ngeway wayar ubasi hau ne ukoy mo bat nang tabde lao so ne kunto artli ke wayar dak lao i une way uba isi ang hakoy i hangne une per way badai hau ne u swiss jong ne botli mo de menta kumju hi ka sistem in haptes une ber une da utes lam mo kamun une uswis ru udang bah soto une uswis ru udang bah to menta pila itu ba une ukebol ru ubiang bat une uswis nang ne ru ubiang giladep tes ka fol jong une u ketli menta kadai tang na kadaw jong une u kontak point u badon hamne u thermostat switch mo kadai tang na kadaw jong utu ban phimla aru ban ong ba baro u ketli u don be ka fol tang na kabenta u kontak point 100m kadon ru ka fol badai badu u coil kadon ka fol badai du une u cable kadon ka fol badu une u switch hi tementa habang apa yung no kitli nga syemba baro kini ki bah bat ditang nagbenta une kontak point ba une ukatli jong pi banding tementa ngalade banyan eg series ngalade ban kem yo udah ka flash ngalade ban penbiang kumto penyang plok beng season susu kan bataya phi haune ukatli kidan tanglai teli kijaka bahasa idu man kapor kabenkong une thermostat switch kaba aru coil kabalai une ude u switch te ya une u switch su ngalade ban pendi ya phi kumno bantes barsa une u coil ngampat pendi ya phi temen tangan pendi no ya phi kumno bantes ya une u coil lada jia ba khloj ukatli jong phi te bantes une ukoi lau no tang siliang gini wayar nang ne une wayar kunto nang ne i nang to i lau no tang siliang ban simbiang dau te slam mo simbiang dau te slam plok kunto bates une bol tak tak kunto ulame nampan me ulame tes kunto bat nang tabade une ukoi fi bapelun une ko do pelun hang ne umi senar wei te une ute slam jong hiru pende nang to bat lada une ukwal jong fi uladu unemme rekane ke bolai mo te pende gum to bat pende gum to fi bat lada une ukwal jong fi uladu une ubol lai jong hiru unemme mo pende gum to pe dang bahane ulasne unu ko kamut ba udang bahan namar balai ubal lai udang me balada uladu une ubal lai udang me te pilas ngopu ya kata dengan pendak biang ya une u boyar hantu te une ko teli menta ula bah te mentangin fitting no ya une u thermostat switch mo mar ba une ula bah ula biang tementang kalau ada ban fitting kumni dengan fitting no saya uneu cover mo te ban fitting itu cover ya une penap te hang ne yang ne
ta sapedai skru to pendai satu way to ta bade udan seuwe itu sa fitting skru lebar to kan mentah ningkes biang saya sisin mo dalam situ ningkes biang saya sisin gento mat nangta pintu gento itu te mentah ngan penme baik ngan penme pinang tu mo 1 2 3 pengan penme lama em pi ngan pelik pengan penme penme lame ong pelik te pimla ban i namar ba katri sanye ka sngi ong ya gajing me jong ne light indicator pimla ban i namar ba katri sanye ka sngi te mentang chutes no daga ba ngisit ya ko umah kanon ngene ko umang ne ngalara tekan tek nanti to i taguntur layu entap di bat nangka pade ngan penme nang ne ngala penme pe yang meru ngulame tangba kata nisannya seni pemla menjadi ya kejeng mak itu lai men su update tang ya ka jing tenam jong ne ko hi ulah trip no hi ulah trip namar balai bak kala tenam baik pengen beli hi trip no namar bak kala tenam ka vol hang ne ka datang daga beta untuk kontak point bodan AU thermostat switch mo tega video tangkatnya ngatarai pila snotho bat pila tip hi lada jia ba ukatli jong pi udu haka to gorokom pila la ibar repair bad haka ju upar wala de ong ye pi ba lada udu coil test kumto lada udu switch test kumto teng lada ban batai lu ye pi bat lada jia ba kidu ki wairu sa test kumto kemana batai ye pi tetang kini video menta ko boleh sibon ngi sempat haka next video jonga